Why, kapag Katolik, ka ini sugu Nabi sallallahu alaihi wasallam, so Katolik ako ribat. Kasi po to ko agama. Sa tao, adin yang tulikan suribat. Sa tao, akatawan yang subenar. Na din yang puyag ko mga tao na bito ng mga ulama sa syaitanun akhras. Maana syaitan na pangaw. Bukiyamur ka anu Allah. Bukiyamur ka anu langwan na pagkamur ka. Pitiru Allah sa Quran. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mata-mataan atigu Allah asusiranu tua mga tao apapagmaan niran sunganin a ini turunami yang mangararayag. A benar wal huda agu mga turuan min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ku urian o kiya pakarayag amirong ku mga tao sa iko kitab agitu sa Quran. Ulaika yal'anuhumullah na mata-mataan udi nasiranu tu ikiyamur ka anu Allah wa yal'anuhumul la'inun ukiyamur ka ansiran ulangwan apakamur ka langwan nakaadno Allah subhanahu wa ta'ala apakamur ka nakiyamur ka ansiran wallah ukiyamur ka ansiran ulangwan apakamur ka so siranu tu mga tao apa pagmaaniran subenar apya karaya kiran Allah subhanahu wa ta'ala sa iko kitab na sa katano na ditano ka bayo batano ka mor ka iwallahu subhanahu wa ta'ala napsi pentano angay ni ini sarigian rakitano agama tano ko tama na kagagatan ron sa tuli kentano so langon na tao apa ka binasa ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala kanaba inutano tuli ka kamarata ani at tano ron ka uno-tunot tano to ko panduan wallah ko panduan unabi sallallahu alaihi wasallam ibet sa kapur wallah kau kanaba so panaguntaman o mga ala ulama tano ko kiya siya pairan ko mga panduan Allah subhanahu wa ta'ala agun sa mga panduan o Nabi sallallahu alaihi wasallam na dir kita no kirampay aangkay niya agama sa lagid angkay niya kinirampay niya kita no bituananan o Ibnu Taymiyah rahimahullah sa mala jihad aangkanan kapagpagkarayaga ko betad o mga tao apapagkabinasa aya uunutaniran na subaya ginawairan na patelikudaniran so mga katiru Allah subhanahu wa ta'ala pitiru Ibnu Taymiyah tabban liman nabadha al-kitaba wara'a dhahrihi wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu ini tugiran so mga so kitabu Allah ko tialikudaniran so kitabu Allah subhanahu wa ta'ala na ayai pendaliliran na langon apiyang mbala nakatiru ada kata katiru ada kata tuanian